Well, do you seek to open a new beauty center or a salon? Don't worry for the equipment. Just have a look what we have for you next. Gayatri Beauty Center has it all for you. They have all the necessary equipments, products and everything that counts. Have a look. We have different type of products over here, a different range of, these are the hair dryers. So supposing when you want to dry your hair as fast as possible, so you can use this dryer. In the same way, there are different type of dryer. This specially is a Elchim dryer. This is a special brand made for professionals. So in the same way, there are different type of dryers, say as Babyliss. Then come on to a different, these are the straighteners. When we want to make our hair very straight, then this type of straighteners are being used. Same way, even dryers, even in straighteners, we have different brands of Babyliss, then Slick and Curls. Then we have a different range of Torian. Okay, this is the curling iron. Yeah, right? This is a curling iron. So if you don't want a very straight hair and if you want to the ringlets, you can use this type of curling tongs. Then we have a foot spa over here, pedicure spa, wherein you can put your legs, you can ask the customer to put her legs and sit for a while, okay, and afterwards the pedicure is being done. These are some products. This is used in a pedicure, which I have shown just now with the machine and all. This is a scraper. This is also a scraper. This is, if you get a cuts, then this is used, and to smoothen that, later on this scraper is used. These are the dye brushes, a different band of brushes. Then this is a product which is used to uplift your eyelashes. This eyelashes, it is used before the mascara. So before the mascara, when you use this, you get an uplift of your eyelashes, and then the mascara is put on. A tweezer, then this is a pusher used in pedicures. These are the makeup brushes, makeup full set. What you used, the brush, the eyebrow lift, the smudger of the eyeshadows, and these are the brushes, the eyeshadow brushes. This is a sponge used for the makeup to be spread. These are the brushes, dye brushes, the comb, then the blow dry brushes. These are the blow dry brushes. These are the straighten ruler, and if you want to a bounce look, these brushes are being used. Now, if you want a very prominent bounce in your hair, this type of brushes are being used. So that gives you a prominent bounce. A different brand of scissors used in hair cutting. Cuticle trimmers used in pedicure. Okay, now this is a special type of a pedicure tub wherein the drainage, where the water is, the drainage is flown off by itself. You have, then there is a hot massage water cool heater, and there is a cold heater. But now we come to another section where you can see all hair chairs. These are the hair chairs wherein there is a shower to be connected for this. These are some of the exclusive facial beds. We have the different type of chairs over here. These are specially made for children, hair cutting chairs. Then we have different type of for the adults. In all these chairs, we have different type of companies, different chairs from different companies, and this type of products you will get only at Gayatri's Beauty Center in Paddy. Okay, these are some facial products. These are facial scrubs of different varieties. This scrub is used to remove the whiteheads from the face. The very first step of a facial is a cleansing lotion. This cleansing lotion is a very first step of a facial. Then comes the scrub. In scrub also we have different type of scrubs of different varieties, say strawberry, vitamin E, aloe vera scrub, walnut scrub.
then whatever you give steam, you remove the blackheads. Then comes the massage portion. These are the massage cream. This is a toner. Then these are the packs, facial packs. Packs in different varieties also. These are the orange pack. This is a mixed fruit pack. And these are some of the items which you can use at home. In our fitness segment today, we have before you Kapalbhati Pranayam. Kapalbhati is highly energizing abdominal breathing exercise. In Kapalbhati, we do quick exhalation and natural inhalation. Rapid breathing used in this technique should be from the abdomen and not from the chest. Dr. Kanikar will guide us how to go about with Kapalbhati Pranayam. परत एकदा तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत आणि नमस्कार. आज आम्ही नेक्स्ट प्राणायाम पळयतले कपालभाती. पहिलो प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम, दुसरो कपालभाती. कपालभाती प्राणायामान पोट इम्पॉर्टंट. सो हे तुमकां थोडेशें दाखोवचें पडटलें, कारण हे पोट आमचें हालूं जाय. कशें हालप हाजेर सगळें कितें आसा. सारकें जर तर केलें जाल्यार ताचे फायदे आसतले. चुकले जाल्यार तें नुकसान सुद्दां जावपाक शकता. तेन्ना तुमकां नुकसान जावं जायना म्हणून हे पोट कशें हालोवपाचें तुमकां सारकें शिकोवपाचें ट्राय करता. लक्ष सारकें दियात आनी तशें करपाचें ट्राय करात. एक लक्षांत धरात, हे पोट म्हणजे सगळें कितें. हे पोट बरें आसा म्हणून आमी बरें आसतले. पूण आमी हें पोट दवरुना, हाका केल्यार साप. कितें मेळटा अशें दिसलें पार्टेक उडयत रावलें, बरें दिसता, नाका अशें दिसता, जीब मागता, खाता, गर करता. This pot, this stomach has become a graveyard. Mind you, this is not a graveyard. म्हणून आहार is very important. Today you are going to learn how to take care of the stomach. Mind you, this is not a gunny bag. This is a stomach. Give due respect to the stomach first, then to the tongue. So कपालभातीन कितें करप? पद्मासन अर्ध पद्मासन, सुखासन, ज्ञान मुद्रा. फाटलो कणो स्ट्रेट, दोळे धांपू नाकात आनी पळयात. हांगा फक्त श्वास भायर सोडप आनी श्वास भायर सोडटा आसतना पोट टॅप करप. कशें? फक्त भायर सोडप. पयलीं हांगा लक्ष दिवं नाका, पयलीं फक्त हांगा लक्ष दियात. पळया, अशें न्ही ना, हांगा आवाज येवं जायना, फक्त हांगा. आनी हें भायर सोडटा आसतना पोट टॅप करप. कितले मिनटां करपाची? 15 मिनटां. कपालभातीन एक लक्षांत धरात, इट इज वॉलंटरी एक्सपिरेशन, ऑटोमॅटिक इनहलेशन. हांगा फक्त तुम्ही फक्त एक्सपिरेशन करप, फक्त इनहलेशन करपूच ना. इनहलेशन ऑटोमॅटिक जावंक जाय. हांव श्वास भितर घेता ते तुमकां कळपाच ना. तुमी कितें पळयता, फक्त हांव सोडटा पळय, एक टक टक टक, वॉलंटरी सोडटा टक. सो कपालभाती प्राणायाम कोणें करूं जायना. प्रेग्नन्सी आसा ताणें करप ना. Any surgery, wait for 6 months. Heart attack, wait for 6 months. Bypass surgery, wait for 6 months. High diabetes, above 300. Fasting sugar 300 वयर समज आसत न्ही, कपालभाती करूं जायना. बायलांनी स्पेशली नोट दवरपाचें, जेन्ना तांकां मेन्स्ट्रुअल फ्लो जाता किंवा जेन्ना मासीक पाळी येता, जेन्ना म्हयनो येता न्ही, तेन्ना कपालभाती प्राणायाम करप ना, कित्याक ब्लिडींग चड जावपाक शकता. सो बायलांनी तेन्ना करप जायना. 7 वर्साच्या भुरग्यान ते केन्नाय कोणेंय केन्नाय केलें जाता. कपालभाती प्राणायाम व्हेरी इम्पॉर्टंट, रिकामी पोटात करप. पण मायंड यू, ऑपरेशन केलेले 6 म्हयने रावात, पयलीं करूं नाका. हाय प्रेशर 180च्या वयर आसत न्ही, कपालभाती करप ना. जर तर करतलो जाल्यार 100 का, नॉट नेसेसरिली 60 पर मिनिट. लेट इट बी 40 पर मिनिट. एका मिनटाक 40 सुद्दां केले जाता, नो प्रॉब्लेम. पण करात. कंटिन्युटी उरप इम्पॉर्टंट. कंटिन्युअस 15 मिनटां करप ना. 5 मिनटां करात, गॅप घेयात, परत 5 मिनटां करात, परत गॅप घेयात, परत 5 मिनटां करात, परत गॅप घेयात. गॅप घेता आसतना सूक्ष्म व्यायाम केले जाता. नाय इम्पॉर्टंट. कित्याक? पळयात, पोट
जेवतगत इजोफेगस हांगा स्टमक गॅस सगळो हांगा कलेक्ट जाता केन्नाच हालोवना कपालभाती प्राणायाम करपा लाग 2 मिनटां भितर गॅस भायर सरतलो सो इट इज गूड फॉर गॅस इट इज गूड फॉर एसिडिटी इट इज गूड फॉर गॅस्ट्रिक अँड डिओडिनल अल्सर्स इफ दे आर स्मॉल इट इज गूड फॉर लिवर प्रॉब्लम इट इज व्हेरी गुड फॉर गॉल ब्लॅडर स्टोन्स जर तर ते पित्ताचे खडे बारीक आसा जाल्यार व्हेरी गुड फॉर गॉल ब्लॅडर स्टोन्स व्हडले आसा जाल्यार हेल्थ तितलें जायना इट इज सेड इट इज गुड फॉर हेपेटायटीस ए एंड बी जॉन्डिस सगळे तरेचे जॉन्डिस कपालभाती प्राणायामान बरे जायना लक्षात घेयात पयलो स्ट्रोक मारता आसतना समज पोटान जर तर दुखलें प्राणायाम करप कपालभाती करप ना व्हेरी इंपॉर्टंट मार्क दिस पॉयंट पयलो स्ट्रोक पोटान दुखलें फुडें करूं नाका पण आज हांवें कपालभाती प्राणायाम केलो आनी सांजचें म्हाजें पोट दुखपा लागलें डेफिनेटली करात कित्याक पोट हालयलां म्हणून दुखता सो it is good for gas, acidity, gastric ulcer, duodenal ulcer, gallbladder stones, hepatitis A and B. It is very good for kidney stones. फातर पडटा हाडून दाखयता 8 दिसांनी फातर पडले म्हणून इट इज व्हेरी गुड फॉर कॉन्स्टिपेशन आतां हांव सांगता सकाळी फुडें उठलो संडास समज जावना सकाळी फुडें उठलो गरम उदक पिलें सगळ्यांत पयलीं 3 मिनटां कपालभाती प्राणायाम कर हांगा संडास तुजो भरलेलो आसता कंटिन्युअस ते पोट खायतकच रोखडें संडास जाल्ल्या भशेन दिसता एम्प्टी युअर स्टमक एंड कम सो इट इज व्हेरी गुड फॉर कॉन्स्टिपेशन It is very good for irritable bowel syndrome. Take it from me as a doctor. Treatment now. Irritable bowel syndrome. It is good for fibroid of the uterus. It is good for the ovarian cyst. कपालभाती डेली समज केलो न्ही पोट बारीक जातलें वजन कमी जातलें ओबेसिटी कमी जातली and it is good for high blood pressure again. It decreases cholesterol, triglycerides, blood urea, creatinine, uric acid. कपालभाती समज डेली केलो न्ही जाल्यार वॉट समज खंय आसा न्ही ते पडटले कपालभाती डेली समज केलो न्ही ज्या जाग्यार तुका गाठी आयल्या लायपोमास ताका म्हणटा लायपोमास ती वचत ना कपालभाती प्राणायाम केल्यार ऑटोमॅटीक वता ओवर वेट आसा ती कमी जाता सो इम्पॉर्टंट कितें कपालभाती तुवें फॉर अ नॉर्मल बीइंग एवरी डे 15 मिनटां करूं जाय कंटिन्युअसली करूं जाय अशें कांय ना 5 मिनटां कर गॅप घे 5 मिनटां कर गॅप घे 5 मिनटां कर गॅप घे पुरो जायसर करूं जायना आनी डेली करपा जाय एटलिस्ट कमी ते 10 मिनटां कर भुरग्यांक समज बरें आसात आनी 15 मिनटां करपाची गरज ना स्कूल गोईंग चिल्ड्रन्स कॉलेजीक वता ताणें सकाळीं उठून 5 मिनटां कपालभाती प्राणायाम केल्यार पुरो चड करपाची गरज ना परत लक्ष दियात कित्याक दीस इज द अल्टिमेट प्राणायाम फॉर युअर स्टमक हाजेर तूं जर तर भरपूर जेवता जाल्यार ऑटोमॅटिकली तुजें जेवणूय कमी जाता कित्याक भितरले स्टमकाची सायज कमी जाता 1 मिनीट परत पळयात कपालभाती प्राणायाम परत लक्ष दियात पद्मासन अर्थ पद्मासन सुखासन ज्ञान मुद्रा फाटलो कणो स्ट्रेट तकली स्ट्रेट मागीर दोळे धांपप पण तुमी पळयता आसतना दोळे धांपू नाकात आनी अशें करात तुमी ट्राय करात फक्त जेवतकच करप ना आनी उबे रावन केन्नाच कपालभाती प्राणायाम करप ना हो इम्पॉर्टंट प्राणायाम तुमी बरोबर शिकल्या अशें हांव मानता आनी परत आमी नेक्स्ट सेशनान फुडले प्राणायाम पळोवया Fitness tip. Kapalbhati cleanses the lungs and entire respiratory system. Kapalbhati should be practiced on an empty stomach only. Kapalbhati should not be practiced by those suffering from heart disease, high blood pressure. It is not advisable when an asthmatic attack is in progress. If pain or dizziness is experienced, it is preferable to stop the practice till the sensation has passed away. And that's all we had for you in this episode of Fashionista. And if you have any queries or suggestions, please write into me at greta@prudentmedia.in. Till then, take care until we meet the next week. Goodbye and mwah!